سەبارەت بە ناڕازایەکان لە ڕۆژاوای کوردستان بەتایبەت لە قامیشلۆ سەبارەت بە گرانکردنی نرخی سوتەمەنی چەند جارێکێک لە دوایەک لەلایەن بەڕێوەبەراتی خۆسە سەرڕاوی کە خاکەکەی سەرچاوێکی زۆری گرنگی تێدایە خۆی، بەڵام سوودی بۆ هاوڵاتیانی خۆی نییە. لەسەر ڕایەوەش نرخیان لەسەر گرانەکرێت. ئەم پرسە گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز خالد عەلی سیاسەتمەدار لە ستۆدیۆ میوانمانە. بەڕێز خالد عەلی بەخێر بێ. بخێر هاتن سەرچاوە جارێ بخۆ خەلکی ڕۆژاوای کوردستانê موچەیەوان کێمە لێ تشتێ divêk ku bihê bersivdan ev ye gelek çavkaniyên enerjiyê hene û petrola Rojava bi nirxekê sembolîk bi Şamê tê tefirûtin. Bûçî li ser xelkê wê tê girankirin sedem çi ye? Yani devera Kurdî yani em karin bêjin yan devera niha bin destê îdara PYD de sebeta xwarina Sûrî hesab dibû. Hem şimilê ziraatê kuştukal û hem şimilê enerjiyê ve. Yani giraniya dewleta Sûrî bi giştî yani giraniya wê ser wê heger bo genim bê, bo bambû bê, bo naftê bê, bo gazê bê yani giraniya wê li ser devera cizîrê bû yani. îro mixabin yani ev tişta tê kirin yani tiştekî mobrastî mober seyir dibîne yani. Ji dêla mesela ev xizmet ev xezîne heyî xizmeta xelkekî bike, jiyana wa baş bike, pêdewîstiyên mana xelkê li ser erdê wê xurtir bike, vê ezmûna hatî çêkirin dewlemend bike. Bilhekis biya tiştekî tersê wê ku xelkek ji baz bide, xelkek birçî bibe, hejarîkî zêde çêbe û tiştekî yani tişt carna heger giranî jî çêbin gor astekî yani berçav tê standin. Tu tiştekî çi kala hebe, çi sil'a hebe, tu sada 400 zêde bikî yani giranîkî pir mezin çêdib. Taybet tiştekî weke mesela mazotê yan sûtemeniyê ku her tiştê dîtirê jiyanê pê vegirêdayîne. Ji ber heger bo gwestnewê bê, bo febrîqeyekî bê, bo mekîneyekî bê, bo kehrebê bê hemî her mazotê vegirêda yan sûtemeniyê vegirêda. Ve girankirina vê girankirina her tiştekî jiyanê de heye yani bêhtir hejariya heyî zêdetir dibe, hejariya heyî kûrtir dibe, xelk ji dêra xaka xwe bi erda xwe ve werî girêdan, xelk ji xwe krîzekî de bêhtir defeta revê, bazdanê, valekirina deverê û dever gurankarîkî dîmografî pir mezin çêbiye eva he yek şwa fektera ku bi rastî Kurdistana Sûrî vale biş xelkê xwe yani. بەڵێ بڕیارەکانی بەڕێوەبەراتی خۆسەر بە پلانن یاخود چۆنە؟ ولا هەگەر yani bi rastî yani niha behsê kir yani eger tiştek pêwîstî bi giranbûnê jî hebe, bi bihabûnê hebe ew bihabûn pêwîst e bi rêjekî teqrîben yani bi asta xelk bi asta jiyana pêjevê jiyana xelkê vebe. Sada 400 reqemekî pir mezin e yani ista mesela mazop sada 400 bilind bû. Planê yani sada 400 yani tipî werê wê eqlaniyan zanistî yani heger sada be bûye 400 belê wî rengî. Başa hêja xeletê ew xwepişandanên li deverên cudayên destê rêveberiyê da ku biryara sibehî berfirehtir bibin. Di hiç bandora xwe bikin ku rêveberî bi biryara xwe da biçît û nirxê sûtemeniyê vegerîneweke berê ji ber ku ne tenê sûtemenî giran bûye tiştê mezanî şirînahî, keskahî, nan hemû jî giran bûne. Her tiş pê vegirêdaye mamosta niha yani tişta hatî kirin biryarek berî niha hebû sal du sala 119 biryar derê xiste ew jî giranbûnekî vê şêweyê bû. Yekser xelk hat ser cadê wekû xwepêşindana duhî çêbû û îro çêbû xelkek efewî hate xwepêşindan mezin çêbû di sê roja çêbû rewşenbîr bûn, çalakvan bûn, xelk bûn, xelkê deverê bûn hemû neraziya xwe xwe paşekeş kirin, birya rawestandin bes bi quyna xwînan dîsa cêbecek. Îro ev tişta derketî bawerim yani ser xelkekî dimîne. Ev xelkê he heger li ber xwe bide ji ber ew niha mesela siba ew çalakvanî îro derketîn niha derxistina siba saet 12 dîsanê pêşiya şehredariya Qamişlo kombûn hene ev komê berdewam bê ene kese biryar da saet 5 bide deverê dîtir ji ber herkes jê zerermend e دوام ev biryara ha tenaqudekî pir mezin têde. Yani PYD mesela îdarek ava kiriye ew îdare
ناوێ ئیدارە خۆسەرە یان ئیدارە گەلە ئەو گەل پێویستە هەگەر ئەم پێناساوی ببن دەبێ خزمەتاوی گەلی بکە نەخوا دەوڵەمەند بکە سەروی گەلی باشە لێ تشتێکی دنجی هەبوو دەگوتن ڕێبەبەریا خۆسەر وێ نرخێ لەسەر فڕنان لەسەر هاتنوچوونا گشتی لەسەر ماوەلیدان گران ناکە لەما ئەوژی دەبێژن ئەف خۆپشاندانین هەچێ بووی دەستێک لە پشتە هەون چی دەبێژ ئیدارێ بریاردە نە کەسێکیش دەرفەی ئیداری ئەف بریاردایە ئەو خەلکە هەگەر ئەف قاست شتێت تۆ کەرەم کردی بەحسی کردی هەگەر زەرەر وانە بە ئەف خەلکە نەدهاتە سەرجادێ خەلکەکە ڕۆژە ئاول دەرکەتی دێرک گرکێ لەگێ دەرکەت یەکسەر دەرکەتە سەرجادێ ئیرۆ دێرکێ دوکان هەمی هاتن گرتن سوود قەپات بوو لە قامشت و خەلک دەرکەتن لە کۆبانێ خۆپێشەندان هەبوو لێ من بجێ هەبوو سبەژی بەرفرەتر دەبنە بەرفرەتر دەبن ژبەر چێ ژبەر خەلک و خۆ ڕەوشە ژبەری وێگران بوونێ کریزێکی دەبێ هەژاریکی مەزندا بوو ئەوە هەد هێلە ئەف هەژاریە هەد دقات و سێقات بێ تشتەتە کەرم کردی گوتی چیرۆک نەنوم یەک مادەی گران بێ یعنی گرێدانە مازۆت گران ببێ بهتر مەکینێ کوردستانە سووری یان دوێ دەبێت ڕۆژهڵاتێ فراتێدا هەمی سەر ینی سەر مازۆتێ تێشغڵاندە ینی هەگەر ئیرۆ مەسەن تشتێک سێمال کە دەرباز بێ هەرێ قامشتۆ ینی برادەرنە سەر شغلی بوون هەگەر بەرێ $150 کریا برناوی بووە ئینها بێ $200 و 200 زیدەتر یانی ئەف پەرەژی هەری هەرن سەر وێ کارا سڤک و گرانی بکەوێ سەر یادی تر تەسیرە هەری مەزن دو جۆرێ نان هەنە نانێک هەیە نۆرمال پشگیری پێتێکردن کوالەتیاوی پڕ خراپە ینی بەلکی ینی خەلک هەگەر نەمەجبور بن کارێ بخۆی یادی تر ینی هاتیە 4500 وەرەقەی سووری ینی بۆ ئەو هەموو داهاتی هەیە لە فرۆشتینە و لە داهاتی دیکە ئەو سامانەی کە لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە دەست بەڕێوەبەراتی خۆسەرەکەوێت چی لەکە بۆ وەکو خزمەت گوزاری شۆک و پێویست نیە بە ڕۆژاوای ینی ئەو تشتێ بەردەستێ vê îdarê demekî welatekî weke Sûrî îdare dikir. Yani welatekî weke Sûrî 17 milyon bû îdare dikir. Ji bo çê îro nefsê wê dahatê destê vê îdarê de yani 4 milyon yani nizîkî 4 milyon û nîva 4 milyon et wê deverê hemî de û birçîne ji bo çi. Pirsiyarekî giring el. Kî dibe wî parê? Ev îdare ber pirsiyara berde. Ev îdare ka şefafiyeta wê çiqasa. Amerîka destê de heye? Amerîka bawer nakim tiştekî wiha Amerîka yani pêwîstiya wê wa pera nebe yani. Başa bu çi Amerîka bêdeng maye. Çima ene kesê birêya Amerîka fişarê nake xelkê wê derê ew qas perîşan nebin. Ez bawerim xelk dikarê biryarê bide. Kes nikare biryarê bide. Îro wextê xelk çû ser cadê ev xelk li ber mafê xwe de xebatê bike serê xwe jêre netewînê ji ber serê xwe jê re bitewînê gerek tiştî derbas bibine yani ew dikarê bi kar bîne kes bermo de xebatê nake xelkê birçî xelkê zerermend jê ew xebata xwe berdewam bike ev xwe pêşindan çiqa berdewam bikin yê bihêlin ji ber daxwazê we îro nevegerandina we daxwazê we îro helweşandina vê biryarê ye ev biryare hegel wê helweşê yan nehelweşê duwem yani birçîbûn her tiştî çêdikê xelk deverê de nûkanêt menteqa meselen dêrê de şerekî derketine şerê wa û eşaerê ereba yani mumkin e biryarekî wa hebe ji bo bêhtir ferzkirina heybeta vê îdarê jî ji ber heybeta vê îdarê di vî şerî de hate hejandin ew eşaer destkeftinê wa zêdetir Amerîka li ser wa ferz kirin ev tişte hemî gumanin yani mumkin e pê çêbe bes ka kî dikarê bike xelk dikarê bike xelk bi biryara xwe bibe xelkekî diruşmê wa xuya bûn xwe pêşindanekî sivîl heger çêbe yê bazar werê seknandin û xelkek yani xelkê derketî îro li cadê bi eşkere planê wê em xelkê Kurdistanê ne xelkî vî bajarî ne ji derveyî hemî welaatê siyasî hemû hizbî hemî nakokiyê siyasî xelk hatiye li ser cadê ne nû xilafekî siyasî xelkek birçî ye birçîbûn li ser her kesî ne li ser fiyetekî îctimaî muheddede ye بەڕست خالید ئەگەر بەڕێوەبەراتی خۆسەر لە بڕیارەکانی پاشگەز نەبێتەوە پێتان وانیەمەوە دۆخەکە باڕاستێکی ترە ڕوا خۆپشاندانەکان فراوانترە بن منطقه ناکۆکینێ پڕ مەزن یعنی هەگەر ئەم پاش دە ڤەگەڕن ji berî
دو هفتیه شرک هبول دفریده يعني رژیم لسر خطه ترکیه لسر خطه ایران لسر خطه عشائری عربی لسر خطه ایران لسر خطه دولت خلیج لسر خطه افهموا لسر خطه هموجي وكلاء وال سر عرضه هنا يعني هي وال سر عرضه هنا وهي او لاي سياسيان او هزي دركيه خوازن روشا في دوري نسا قامگیر به پرن تيبت رژیم يعني رژیم ناخد شو مرة في بريا خو سرواهي جتا دستيوان از باورم يعني يكم تشت بحساب يعني او يعني دسلاتكي بريار نبدسته يعني إدارك وكو ماسكية كادروك بشويرة إدارة ويدكي كادروي بككي أو بريارش كادروي بككي دركتي يعني بكلانا دخازن كرج روجاواي كردستان دار بكابن ونامينا مخابن يعني أف خلاص سركي قنجيبة يعني هجر شو بريار ورستاندن أو بريار لبنري إنه كاتش خاص كرد دوري ده خاص مبكاري ببارزي معنا في ملتي سر عرض خواري باراسن أف برياري هولي پیچوانه ویه يعني هجر ام بکارن ام بناف بکن يعني تجاوزا اب جورك يعني آریکارش بو گرانکاری کی جغرافی مصدر يعني نو دبری وری کرن جبر يعني دبر ما مثلا نها مثلا ام هبونا كردا وعربا دبری دبرن وحتى باجاري بري خوري كرد بون اوي خوري كرد ايرو نيفي عرب نيفي كردن جير دستي ريفا بريه جو صابويا عين ولا يعني نها مثلا باجاري عمود ديره كوباني اف باجاري بكاتي ديتر كلك دكيم بون يعني ايرو تاريخيش وا باجارا يعني كرد صدي بينجيبن ي رجاكي جلكي مي جشبين بي يعني كلك سباس جاي خالد علي سياسه مدار تهرهبي بخيراتي سرچوا سپاس با مدام سرچوا